Mana ndaguhimbaje. Rera sava. Tusomere hagarara muri ruhande data. Tunganye kohora neza. Yes. Rera sava. Mana we. Ninde waciye tapi kanje nakawe sinamenye makuru uzasubizaho takibazo ibindi sawa niba ibi tapi yagize muntuzi esa no kumuguru nuko nako ngo gucike none nageze hari yagute nahageze muvuga ngo haleluya. Rick Warren yaranditse aravuga ngo umunyembaraga ngo nushobora kubabarira. Umuntu wese wagize imbaraga zo kubabarira uwo agira imbaraga iteka zahora ari umunyembaraga. Yego. Niba hari ikintu woba warakorewe cyangwa hari umuntu warakigukoreye mu muryango, mu itorero, muri quartier hano muri Kenya, umutima wawe ukaba utarababarira, ntabwo uri umunyembaraga. Yego. Yesu yaratubabariye, Imana yaratubabariye. Yabonye ko twarabo kugirirwa ngo twarabo kugirirwa nabi kabandi bose arangije atwohereza umwana wayo kubw'imbabazi n'urukundo idukunda. Yego. Amen. Duherutse guhura n'umuhungu umwe w'abasita ngo yari yarize karateka kandi ngo yanyoye urumogi ubuzima bwiwe bwose. Arangije ngo aricuza aravuga ngo ibintu zambayeho mu buzima mbese nintagumuka ngo mbese ubuzima bwanje mbugarure buri mukaga. Araza amara imyaka 7 kuri Prayer Mountain mu Bugande, imyaka 7. Hari umunsi twashanye mwivuga butumwa je nawe asoma ijambo ndavuga ngo none dusebeye mwivuga butumwa. Nibwo bwa mbere nari nyumvise rigoye nitambamye amaze ngo aje kwisobanura. Ndavuga kiruta byose ndashaka kubwira abakristo bari mu materaniro. Bibiliya yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Ubugingo si ugusirimba nkuko turimo gusirimba. Ese ninde waciye tapi kanje nakawe sinamenye makuru uzasubizaho takibazo ibindi sawa niba ibi tapi yagize muntuzi ese no kumuguru nuko nako ngo gucike. Haleluya. None nageze hari yagute nahageze muvuga ngo haleluya. Haleluya safe mana we.
Yesu. Rera sava. Dusomere papa. Yohana 17. No kuri gatatu. Yohana ibice 17 umurongo wa gatatu. Karibu papa. Akuriya muhungu azasirimba neza. Yo wa mbere. Nawe baraza gushiraho data. Izarimwe zose bigomba gushima Imana. 17 umurongo wa gatatu. Aravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko tukumenya. Ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Ko ari wowe Mana y'ukuri. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Bakamenya n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Amen. Sema haleluya. Urasirimba papa? Tiyoreka. Ngwino data, ngwino dusirimbane. Patiri subira kuri sente. Kuramo ico gikoti. Iriya tempo cyayishobora. Iriya tempo cyayishobora. Yitonda. Ta kibazo baritonda. Hari abazerendo bari hano se ngo uko turahunga. Ubwo bamaze gusoma hagarara muri uruhande data. Tunganye ikora neza. Yes. Churanga papa. Let's run away. Boherutse guhimba yabari abahungu bene wacu
bari ku rugamba ngo wowe uzara ngo yozara ngaba tuha Imana icubahiro tuzamure Yesu icubahiro tumuha. Haleluya. Noneho reka tuganire ijambo umwanya muto. Revera komeze. Ibintu by'umwuka iyo wabizanyemo filozofi uzutahana ubusa ugeretse ku bundi. Ndashimira Imana ko Imana yaduhaye abacuranzi. Je ndi mu kubabwira ngo basha mukundane gusa, mukundane. Nuzoza ubona hari akantu wavumbuye Patri, uhamagare witwa ndesha Patro, uhamagare Patro umubwire ati yewe hari akantu gakavumbutse, hari akantu kavumbutse. Mwumvise Moses gihe yatangiye, jewe niho umuziki wafungutse. Moses umaze imyaka iri yose mu Banyakenya, ariko urebe contact ciwe ku mukunga. Imana iguha umugisha. Bibiliya yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Muvuge ngo amen. Ngo ko bakumenye, ngo bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Dutange haleluya tuzamuye amaboko. Haleluya. Mwabavandimwe mwe, iri jambo ni ijambo rinini. Umuntu yobwiriza umwanya munini cyangwa akabwiriza umwanya mutoya, ariko ikiruta byose ndashaka kubwira abakristo bari mu materaniro. Bibiliya yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Ubugingo si ugusirimba kuko turimo gusirimba. Ese ninde waciye tapi kanje nakawe sinamenye makuru subizaho takibazo. Ibi ni sawa niba ibi tapi yagize mu ntuzi. Ese no kumuguru nuko nako ngo gucike. Haleluya. Haleluya. None nageze hari yagute nahageze. Muvuge ngo haleluya. Narivuze ngo ubugingo si ugusirimba. Ubugingo nta nubwo ari ukuganira ijambo ry'Imana kuko turi kuriganira. Ubugingo si ukuba pasteur cyangwa ukaba evangeliste, kuba apotre no kuba umupasiteri ufite amatorero 25, amwe muri Aziya, ayandi muri Australia, ayandi muri Amerika. Ibyo ntibisobanura ko ufite ubugingo. Yego. Bibiliya yatubwiye ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo ko bakumenya ko ari wewe Mana, ngo nuwo yatumye ari we Yesu Kristo. Yego. Dutange haleluya tuzamuye amaboko. Haleluya. Haleluya. Rick Warren yaranditse aravuga ngo umunyembaraga ngo nushobora kubabarira. Umuntu wese wagize imbaraga zo kubabarira, uwo agira imbaraga iteka zahora ari umunyembaraga. Yego. Niba hari ikintu woba warakorewe cyangwa hari umuntu warakigukoreye mu muryango, mu itorero, muri quartier hano muri Kenya, umutima wawe ukaba utarababarira, ntabwo uri umunyembaraga. Yego. Uzashake kategori ugomba kwishiramo, kubera ko abanyembaraga iteka bahora babarira. Nko kwibaza ngese ijambo ry'imbaraga cyangwa kubabarira rihuriye he n'iri jambo ryo kumenya Yesu Kristo. Tuzamurese icubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu yaratubabariye. Imana yaratubabariye. Yabonye ko twarabo kugirirwa, ngo twarabo kugirirwa nabi kabandi bose. Arangije atwohereza umwana wayo kubw'imbabazi n'urukundo idukunda. Yego. Amen. Arangije Yesu nibwo yanditse aya magambo, aravuga ngo iri ni isengesho Yesu yazasenga arimo gusezerera abigishwa. Arababwira ngo jewe ndagiye. Sema haleluya. Yavuze amagambo menshi, aravuga ngo ndasabira abangaba ngo nabandi bazanyizezwa hanyuma. Kuri iki gice aravuga ngo ubugingo gusa. Siriya minsi twajanye
si ibitangaza mwabonye byakozwe, si imitsima yariwe igihe nagaburiraga abantu, si ya mitsima, buriya si bwo bugingo. Aravuga ngo ubugingo ngo nuko mumenya uwo yatumye. Yego. Uwo watumye ngo ninde? Ngo ni Yesu Kristo. Tuzamure Yesu amaboko tutange haleluya. Haleluya! Haleluya! Mwabavandimwe mwe, Air Force iki gitaramo simbizi kubera kuko hari abantu baza bakora ibitaramo bafite intego runaka. Hari ibintu runaka bashaka, hari ubushobozi runaka bw'amafaranga bifuza, hari amakonseri muzamubona amakonseri bitaramo baba bafite amabije bakavuga ngo tugiye gutegura ikintu runaka, bakabikorera bije, bakavugana n'imishinga imwe, barangiza bakavuga ngo tugiye gukorera igitaramo muri Kigali cyangwa tugiye gukorera igitaramo muri Arena. Abaterankunga babo niba ari MTN cyangwa abandi bakavuga ngo dukeneye amafaranga, none turashoramo aya mafaranga kugira ngo ibi bintu bigende neza. Oya, si ico ngico nari mbivugiye kubw'iki gitaramo. Intego y'igitaramo cyacu, intego ya kabiri, intego ya gatatu, intego ya kane, tugira umwete wo gushaka Yesu Kristo. Yego. Dutange haleluya. Haleluya! Haleluya! Paulo yaravuze ngo ntaba kure y'umuntu uwo ari we wese ngo muri twe. Ngo ni nk'ahantu gusa umuntu yokabaka. Muvuge ngo haleluya. Ukuri abantu bagize umutima wo gushaka Imana. Nta muntu n'umwe wabuze Imana yaragize umutima wo kwishaka. Sema haleluya. Mwumbaza ngese Imana baza bayishakira. Imana iba mu ijambo ryayo. Imana iba mu masengesho. Duherutse guhura n'umuhungu umwe w'abasita ngo yari yarize karateka kandi ngo yanyoye urumogi ubuzima bwiwe bwose. Arangije ngo aricuza, aravuga ngo ibintu uzambayeho mu buzima mbese nintagumuka ngo mbese ubuzima bwanje mbugarure buri mu kaga. Araza amara imyaka 7 kuri Prayer Mountain mu Bugande. Imyaka 7. Hari umunsi twashanye mwivuga butumwa je nawe asoma ijambo, ndavuga ngo none ko dusebeye mwivuga butumwa. Nibwo bwa mbere nari nyumvise rigoye nitambamye amaze ngo aje kwisobanura. Ndavuga ngo kweri uyu nguyu ari mu mwuka w'Imana wo ku musozi. Haleluya! Haleluya! Nta muntu wagize umwete wo gushaka Imana. Ayishakiye ku musozi, akayishakira mu rugo, akayishakira ahantu ahariho hose. Imana ngireke kumwiyereka. Bibiliya yatubwiye ngo ubugingo buhoraho n'ubu ngo nuko mumenya uwo yatumye, ngo mukamenya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ribagaze.